Ame kacipalang no ajoy ne bapuram inghi hem kangsam kedamna. Non birtang tonpen ajupon sinang non malam ang samangkang pi along arta kawe pen piso kewan penan kedo atum aphan kene bom apora hut CVS Karbiang long Kiruni police station angkang arlop arta kijum hek anim sopi aphan colang remdet alam ki keklang lason CVS Karbiang long Kiruni police station angkang arlo jengkru pu arong along inut anim sopi arta kijum hek aphan colang remdet anim sopi perangke atheng no nangkache thandun ki mehem bajok ta avedet heklong si niri nang san pon thor amat habit an nang pon si nang chulang rem det lo pusi herang ke athengno nang che than pon jengkro arong thengpi ke plak bom apora hosi ni phan nang chulang rem det lo pusi anim sopi che than pon chulang rem bek abang thu amen lakke bapuram inghi arong terang langso di mahasau pusi pang thek pon long lapen Kiruni police atum aphan birta palisi Kiruni police atum chepari deng pon long lo pusi birta tok bom apor ahut Chini Dun News Desk Report Public TV Karbiang Long. Kason akias man. Nihem dohu. Nahem dohu. Kumat lo nang fana chulang rem. O. Pila men ke? Ongra. Ram ko pila pur. Raming hi. Kunada sorlo. Insihir. Kogdang langsung. Tereng langsung. Komen tu lo nang fana chulang rem ke? Anisi malo. Anisi malam ha. Pilo antela raming hilada kleme bang ke? Thingpi flexiva. Thingpi flexiva. Mana fana chulang rem dal ha. Kunat lo nang fana pon ke? Segunaru. Bangkuan lo? Inuwe. Lasut nang pinang pu hem bang we ma? Bang we nok chorda. Nok chorda. Nang nuet ma do? Inuwe. Nang romen ko pilo? Jengkro. Mane nili tumbang ek iduk det penak amat cuklem klep polotang te nili tumke cuta mubedaji mani sofan sonang klem biji mene pubangan nili tasi tonding ketek te dalo hem cedo were ke dalo nok cuklem nang kok birik cuklem nang kok cutiki cung hoy nang kok amat nili cetek ne dalo mal ana porta nili cini ne joy ne pensi non ni kasi tong inang ke pu inang lo piniar ni pensi kasi te ilong lo amala songbong bang ko pise lang li ki bilang ma ladak hem marlu pen ahin pensi alang liphan nili supia phan bangke san pon thor desi nili bhiti sigun arlo amasi alang ki klem derlo adimak longta nili supi cituk plaglo alang li bangke ram inghi bangke ni ke klem long le nang rinang keng sulong le poson si alang li kachi pulo inke usoma আমি দেখা পাইছো কাৰণ আমি যিন্তু আমাৰ জেংক্ৰো ৰাইজৰ মাজত আমি এই ইংটিয়ৰ ছোৱালীজনী এজন ৰাম ইংহি যে ৰেপ কৰিছিলে এই ৰেপ কৰা সময় আমালোকেও দেখা নাই মই ৰাতিকে শুনা পাইছো ৰাতি শুনা পোৱালৈকে ৰাতিকে আমাৰ গাঁৱত ৰাইজৰ মানুহবিলাক আনিব যাব বুলি মোক কৈছিলে মই যাব দিয়া নাই মানা কৰিছে কালিলৈ ৰাতিপুৱাই যাব দিছিলে আমি সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰাতিপুৱা যাব দিছো তাৰ পাছতে আনি দিলো তাৰ পাছত থানা ইনফৰমেশন দিছো থানা মান সিজন তেখেতৰ নামটো কি ৰাম ইংহি তেখেত কোট বাসিন্দা হা কোট বাসিন্দা তেখেতৰ ঘৰ ক'ত তেখেত ঘৰ ইনচিল হয় মা দেউতা নাথাকা সুযোগ লৈ তেখেতে ৰেপ কৰিছে হয় হয়